Билим күбіріні асырарға, қолда байлықны сақларға, маданиятны, тілні, тарихны жауһар ташлача тұтарға. Қиынды сәні бегешін, ұчқынып барғанны ызына, асып аты құчаққа, миллетні есіне жиярға. Сыйлы Аллах көп күч берсін, Юсуф сенне жашаудан, ашқы мұратларына жетіп, Қадар мүртексін жолын. Ижаланы Юсуф 1976 жыл байырым айны 23 күнінде Үчкекенде туғанды. Ижаланы Халиспла Тамбиланы Зухраны үйдегілерінде. 1983 жыл Үчкекенні орта школына барып 1993 жыл бошағанды. 1999 жыл Ростовта Қырал университетте юрист факультетке кереді. 2006 жыл бошайды. Ата жұртына ана тіліне чексіз сүмекліге сәбилік заманнан белгілейеді. Қарт атасыны айтулары, атасыны хапарлары, үйретулері жүрегінде, жанында, есінде орнала алай өскенді. Біз алалабыз, бұрынғы миллетпіз. Қарачай бламалы қар бір миллетпіз. Бүгін күнде айтылған, жазылған, өтірікті, алдауықты башқа миллетке береділі бізні, алалла деген атыбызны. Атасыны сөзлері, Халисны жашыны Юсуфны есінен кетмейділі. Алан тілде китапчықланы шығарып башлағалы алай ұлы заманда болмайды. Алай болса да бір талай китапчықны шығарып, бегеман ұлы болушлық еткенсі, ұстазлаға да, сәбилеге да, аналаға талаға да, қарачай тіліне бажарырға, аңларға тынчырақ болурча. Bir soruğum бар еді, Юсуф, bu жұмышны бажарырға есіңе қалай келгенді? Esime o қалай келген еді. Сыйлы Allah салған еді esime. Сәбилеге іздей кеттім да китапчықла. Жоқ да жоқ. Çıkmayla. Ana tilde çok orundala çıkan kitapçıklar. Ben tapmadım. Niye tavruk tabılmaydı? İnternette bir 10-12 tavruktan sonra Karaçay Malkar tilde. Ondan sonra bir tavruk yoktu. Alada kısa yazılıp duralla. Orusça yazılıp duralla. Ana tilde tapkan bek kıyındı. Sonra kavimlara da uşağa atek etip adamlarını kıynalğanlarını eşitip Сәбилеге kitap жоқ, алайт, бұлайт деп, мен аңлаған көре Минобразование, КЧР, ол күреше кейк, талай затла. Ну, çıkmaydı. Sonra sağış ettim. Şükür Allah'a endi sözlüklü barla. Akılman adamlarımız, alimlerimiz sözlüklü çıkargalla. Qaydam internette suratla türlü köp. Kel bir etip göreyim dedim de ettim de gördüm. Sözlükten alıp sözlerini, suratlarını keriştirip, en birinci ma bu canavarlarını üstünden, Afrika canavarlığa der bart. Smaç de pingvinge der bart. Türlü, burada baydı telebiz. Ondan sonra Sabile malina deyle, kulupnika deyle, nanık, cilek de bilmeyle. Bullay çıkardım. Ondan sonra bek köber kişi, sahibi koyesen, kılıç de bilmeyle, meç degen sözge. Kama değil. Akama ol kinjaldı. Mabullay kitapçık çıkardım. İçinde tarihi bizden kısa kaparla türlü kaydam cigitlerin zatının üstünden patçakların üstünden de vardı. Ondan sonra ma eski 60 yılından alga çıkan eski kitaplarını taptım da Tavrukla degen kitapçıkla çıkardım. Ma alay. Allah aytsa rızatçıklı etebiz. Şükür Allah'a. Milletke bulay bir boluşluk bolsa ana tilimiz tas bolmazça dep. Til tas bolsa, adet namız tas bolluktu. Anı ızı bulada millet. Milletime, tilime ne bile boluşayım, degen sağışla tınçlık vermeydiler. Sıylı Allah bir gün bir akıl ver idi menge, dep aytadı Yusuf. İnternette tapkanın, sözlüklerde jiğanın, kartlanı haparlarından bilgenin barısın birge жалғап başladı. Milletine kaygılı bolup, sabi da, ulu da tilini baylığın, ayrılığın, körsülle
tilni, tarixni, adabiyatni, madaniyatni bilsinler деген muratla kitapçıklar çıkarıp başladı. Yusuf, sen bek gerekli işini bardırasa. Bardırgan işinde kalla tıyırçlağa tübügense sen. Тыйгыч болуп, түзүн айтырга. Бу жумушумда бир кере да түбемегем алла затка. Тыйгыч дерче. 3 жылга жуук күрөшемем ал китапчыкларны этип, жыйып, ана тилибиз тас болмасча, жаш адамла, сабийле багалатырчы ана тилибизди. Болушкан болмаса, тыйгыч эткен алла затка түбемегем не жашыруу. Шүкүр Аллахка, миллетибиз чомарт миллет. Bilmegen zatımı sorup ma kavimlada WhatsApp'ta, ustazla, kaydam har akılmalla, har bilgen adam kesiçe boluşup, boluşmasala ma razılığın bildireme, ol kavimlada boluşmasala bek tüzün aytırga avurrak tiyer git. Kimi kaydam mende bolmayan kitapını iyiyedi, ma boluşlukka dep, şükür Allah'a. Bilmegen zatlarını kaydam eske salat. Malayrak şükür Allah'a razılığın bildirem aytamada. Allah bek çomart adamlarımız köptü. Boluşkalla şükür Allah'a. Снегла и жаланым Юсуф олтуруп турат да. Ол гитче сабичиклерге карачай тилде китаплар жазады. Келигиз аңа да бир сөз берейик. Юсуф, сиз биринчи неге басым саласыз? Мол жазган китапчыкларыңызда алып келгенсиз, бүгүн бек тасал болуңуз. Биринчи неге басым салып жазасыз гитче сабилерге карачай тилде китапларны бир айтыңыз. И сабилерге китапчыклар излейм ала. Чырт табылмайт ана тилде. Куру орусча. İngiliz tilde atabilip desең, ана tilde o жок. Sonra karadым да кырда да бере керек, кырдакта болушайык деп, ана тил бир тас болуп калат деп. Саатта шахарда коесең, урама чыксаң, сабиле орусча сүйлөшөдү, бири-бирлери булат. Карачайча жартыкты сүйлөшөдү. Элде, эмне ишинде ал. Sonra bir болуштук бар ана тилибизге деп, бай кайдан аны булат, бир зат чыкты элек бештим, бай кайдан жаныбарлар, өсүмдүклөр türlü kitapçıklar. Saatte tavuklan, cibez kitap okulanı. Alanı çıkarama. Men anlagan ana tilimiz olmasa biz ana tilde boş aytılmaydı da ana tilde bana şunu aytılады. Ana üretet sabiye, anadan kaysı söz öneşti. En birinci sabi o kaladesinde emlemesi biz burada anlamayız. Gitçe zamanda sabi kaysı tilde söyleşi ise ana bula. Ulu bol kart bolun çünkü yazarı var. Ol tilde sağış edek. Orus tilge ürense, orus tilce sağış edek. Ulu adam bolsa da. Telimiz olmasa millet çaçılıp giderek, kurup giderek. Orusça aytırga, o ünü şeyle la, men anlarım alaydı. O klap ketken, sement var. Sement tutturad barında. Fundamentten başlap, ünü başına der. Mol ana tilimiz bizni madaniyat kulturabızны, adep namısını, tarihimizni, barın ol baylığımızını, barın da birge jiyip turadi. Ana tilini uslap maksat, adep namız ne de akırın targayıp tas bolup ketет. Ол burada jasuduk saat da anlamayız. Лайбла бүгүн күндө алан тилде жаныбарларны атлары, алан тилде өсүмлүклерни атлары, алан ата-бабаларыбыздан келген сауыт сабаны атлары, эмде эки түрлүү алан халк тарыхла деген китаплар миллетибизде улуу да киче да окуйдулар. Юсуфнун китапчыклары материалны жеңил аңланырча, керекли, терк табарча, сабиле да серсинип окурча, жарык суратларына эс бөлүрчө алай жазылгандыгы. Аны була калмай, дүйнө бу интернет деген жаңылыкларга баткан себептен анда да көрсүлө кереклини деп, тилни, тарихни үстүнөн видеороликлетип турады. Бүгүн күндө ана тилни байлагын көргүзгөн 17 ролиги hazırdılar. Аланы Телеграмда, Ютубта, Кесибиз деген каналларда табалыксыз. Бу маганалы, милletке жаралуу ишинде болушкан устазларла алимлерге разылыгын билдирди. Хатуланы Рашидке, Өзделланы Тау Султанга, Бостанланы Зубайдага, Шыдакланы Заримага, Мамаланы Фатимага, эмде шохларына Баттыланы Кемалла, Байчораланы Ансарга. Дагы да Байрамукланы Рамазанга Гитче Карачайны башчысына улуу болуштук эткени үчүн.
Alemli aytkanга көрө, millet 25 жылны кесини тилинде жазмай сөйлешмей турса, ол тил тас болуп калады. Бу сагатта сабилерибизни ана тилге үйрөтмесек, бизни туудакларыбыз орус тилде сөйлеширик деле деп билдирет Юсуф. Tanla günümüz kalay olur деп külüne keledi Yusuf. Tamla күнүбүзгө эки жолубуз бар. Биринчи жол. Бүгүнчө мау баруудан барып, бири-бирибизге, сабилерибизге телефонла, кауымлада, WhatsApp'та, Telegram'da орусча сөйлешип, ана тилибизни учуз этип, ол биринчи жолду. Бул баруудан барсак, мол жол бар. 20-30 жылдан миллетибиз саулай орус тилде сөйлешикти. Ана тилибиз тас болса, алимли айтканга көрө 20-25 жылны миллет кесин тилинде сөйлешмей, жазмай турса, ол тил өлген тилге саналат. Орусча айтырга мертвый язык. Үлгүгө келтиралдык ма? Урумла деп болгалла, римляне. Мапсагатта ол тилде бир миллет сөйлешмейт. Мертвый язык. Ана тилибиз тас болсабы, анызынан адет намыста, маданиятта тас болдук. Кетерикле, курурукла, таркаярыкла. Экинчи жолубуз. Бүгүндөн башлап тамла демей, кесибиздин сабилерибизге ана тилде сөйлеширге, үйүбүздүн ичинде сый берип, ана тилде сөйлеширге. Ана тилде бош айтылмайт да. Анадан эң биринчи не сөздөн эштейсе, кайсы тилни эштейсе саби, ол тилде үйрөнөдү сагыш этерге. Манаңлара керекпиз барыбызда. Багалатырга керекпиз ана тилибизни, маданиятыбызны, адепни намысыны, миллетибизни. Ансыз бу баруудан барса, 50 жыл кеткинчиң эдери. Инаныңыз, ол бай заманла алып карасаң, бир адамга көп көрүнөт 50 жыл. Алая миллетни тарихинде, историяда. О бирда кыска заман чыкты. 50 жыл. 50 жылдан миллетибиз тас болдукту. Орусулардын ичинде эрип тас болуп кетер. Sonra алай жазарыкла. Интернетте да тарих китапларды. Бу жерде далгын миллетли жашыйлы, Карачай, Таулу Малкар деп. Сагатта да барла алая ана тилдерин унуткалла деп. Биздинче миллетке ол бедишти. Не үчүн? Азияда сүргүндө миллетни көбүсү кырылган заманда, Карачайнын көбүсү кырылган. 3 этип 2си кырылган. Миңдеп кырылган заманларында ана тилин унутмагалла, башка миллетке катышмагалла миллетибиз. Мен сизге алла бир үлгү да келтирейин, энта. Көп болмай законну окудум. Закон Совета министров СССР. Миллетlerini көчүргенден sonra Азияга, Казакстанга алла жорук чыгарганла закон. Кайсы түшүрүү, кайсы кыз башка миллетке чыкса анда аңга ол тыйгыч затланы, тыйгычта билебиз да калдай болгон. Комендатура барып кагыт эркинлиги алмасаң, бир элден бир элге чыга алмаганса, не больницага бара алмаганса, не адамыңы асырарга кабырлага бара алмаганса, Аллай тыйгычлардан башына бош этерге деп түшүрүүланы кызланы. Шукурла Аллахка түшүрүүларыбыз миллетибизин да коруулагалла, ана тилин да коруулагалла эр кишилер казабатта болгон заманда. Башка миллетке катышмай, анда мында бир болгон болла, башка миллетке катышмай, канды да таза тутуп, ызларына кайтып келгенле бери. Алайды. Аны үчүн багалатайык, энте кайтарып айтама, ана тилибизни, миллетибизни, адетибизни, намысыбызны багалатайык. Салам алейкум, Юсуф.
Алейкум ассалам. Сеңе 2 sorucuk bereyim men de. Birinci sorum Allah'ydı. Neygi murat etese bizni ma bu жаңы жашоо жолга atlap tebregen жаш adamlarыбызга. Ekinci sorucuğum ne aytırgın keledi Alaga, nasihatlıkka? Endi nasihat, ne at nasihat eterge boluptu жаш adamlaga, ösüp kelgen tölüge. Kesim ulu akıllı adamga sanamayma, akılman adamga sanamayma ulu. Kesim anglanançıkını aytayım. En birincisi namaz etere gerekti. Allah bergen, Allah egen joruklaba jaşarga gerekti. Ekincisi milletigizni bağalatığız, ana tilini bağalatığız, adep namusunu biligiz, tarihini biligiz. Burada teren, burada burunlu tarihimiz vardı. Bay tarihimiz. Ondan sonra ertler ağa öğlenirge küreşigiz. Köbrek sahibi kurarga küreşigiz. Bir-birle aytallap sagatta jaşao kıyın boğanda bir sabiden köp karagan kıyın zat dep. Ovay, saatta jaşao kıyın tüldü. Jaşao kıyın Aziyada boğandı. Manda boğandı kıyıllık. Bir elden bir elge barga kağıt alıp alay jürü gelle. Alaya şukur Allah'a ana tilinde tas etme gelle. Begullu üdegil östür gelle. 7 sabi, 9 sabi, 12 sabi. Sagatta Allah'ını eşitsen seyirsin yenetesi. Saatta jaşaobuz burada tınçtı. Okurguz leyimse oku. İşlergiz izleyimse işle. Bay bolguz leyimse bol bay. Tışkıralga bargız leyimse bar. Ne de bardı. O sebepten eterge gerekti. Bek köp milletke köre tögerek bizde. Gitçe milletçik biz. Köbeyirge gerek biz. Men alayanlayma. Köbürek sabida kurap. Alanı da imanlar katı boğan sabiyle etip namaz eterçe. Ana tilini bağalatırça. Sonra da nasihat eterim. Kaydaylansağız da jaş adamla. Dışında kayda bolsa da atağızını atın, tukumuğuzunu atın, milletini atın, igilik bayttırığız. Em igileden, em akılladan, adepli namuslağın bolga küreşigiz. Allah bolursun.